Shosho guys lo khulumayo uphendula umjoqo Plus nonini ondlela encane bamazi ngomkhize ukhabazela kaMavovo namhlanje siseyikhaseli emcimbini kaNodoli sabo sesinjani Yebo bhuti siyaphila njani? Bengicela uzazise kubabukela ukuthi ubani Okay ngola ganda lo. Sabona sesinjani Yebo bhuti njani? Bengicela uzazise kubabukela ukuthi ubani Ganda lo wasikhakhana esigodini sasenquthe eThelezini. So sisters ngicela ungitshele ukuthi how do you feel ukuthi omunye wabantwana bobukela kuwena nokulandela kakhulu ukuthi namhlanje yakhula Jabula kakhulu futhi uyangilalela mangithi bengaphaphi. Sisters ngicela ukubuza ukuthi how do you feel mangabe ubona usisi namba naye mihla namalanga kunzani mangabe nema camping noma into enehlangene namajiji ekhula namhlanje Ngiyajabula kakhulu ngoba kusho ukuthi lokho okushoyo uyalalela lokho kusuke kukhulunywa naye. Siyajabula nje kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi yiphi message eninayo for uNodoli la ngena namhlanje ekukhuleni kwakhe Ngizothi nje aqhubeke nokungaphaphi ayithobe abengane angilalele mangikhuluma naye aphinda lalela abazali bakhe asimceli siyamtshela kuyamphoqa ukuthi akwenze lokho ukuze impilo yakhe izoqhubeka ngendlela eright kuze kufike la kumele ukuthi ifike khona amayingaphaphanga nje wona mlayezo engimshiyela wona futhi into ayaziyo leyo. Okay mina ngithi nje kuNodoli aqhubeka ayiphathe kahle samthanda kuseyisiqalo lokhu kusekuncane nje siyabonga ukuthi ithende ekhaya kubo lingami ngesifo lime ngesihle siyabonga nje kakhulu aqhubeka ayiphathe kahle siyamthanda. So sisikana ngicela ungitshele ukuthi how do you feel ever since ubona bonke abantu aba-around wena nabakulandelayo nabantu abahlezi benawe eduze kwakho bekhula besentweni ezinhle because namanje usisi naye soon uwenzana ngo-17 ka-October nawe uyakhula uyimula how do you feel ubona ukuthi izinto ohlezi ubapreachela zona neziyalo ohlezi ubanikeza zona namhlanje ziyafezeka Ngiyajabula nje kakhulu futhi into engichaza kakhulu ukuthi kushuthi ngiyacontribute ekwehliseni ipercent lokumitha kwezingane ezincane ngoba phela ngeke uzuwenzela umhlonyana nomemulo usumithile kuyakuphoqa ukuthi uyibambe noma ngabe ufuna ukwenzani kodwa uyibambe ukuze uzothola lokho kufanele ukuthola akekho umuntu ongafisa ukumula akekho futhi umuntu ongafisa ukukhuliswa lokho ukuze ukuthole efuna ukugweme ukwenza izinto ezithile ezizokuholela ekutheni ugcina ungakutholanga lokho so nje ngiyajabula kakhulu futhi inkosi impela lokho enginakho noma ngabe kubalekile kangakanani kubantu kodwa kushuthi amandla akhonyana akufani. Sisters ngicela ukubuza ukuthi uzizwa unjani ukuthi uyithole useduze komuntu ofana nosisiganaganda oniyala njalo onithethisayo sometimes nokunithethisa kube ngathi kancane kodwa obuya nikhumbuza ukuthi niyingane ngoba nazo zinokuphambuka iphuma endleleni so how do you feel ukuthi nibe nomuntu ofana naye onganigive upheli onganilahleli ithawula kodwa nikhuthaze njani ngiyajabula kakhulu bhuti mina yabo ngoba lokho kuyasikhumbuza nokuthi enye into akukho ngaye mhlambe yabo kumele ukuthi nathi sibe khona lapho silalele nje kwesinye isikhathi ukuzehlisa nje kubalekile ngasho njalo. Ngicela ukubuza ukuthi happy message onayo noma mhlambe ezinye zezinto ukufisa ukuyikhuluma kodwa ungayitholi isikhathi ngenxa yokuthi nihlale busy ofisa ukudlulisa kubantu abalapha ekhaya nakuyo usisiganaganda ngeyalo asuke eyikhipha mihla namala kunamhlanje ziyabonakala. Okay mina ngasho nje ukuthi ukuyiphatha kahle kubalekile iyalo lezi suke mhlambe ezikhiphile ecela ukuthi beqhubeke beyilalele beyilandele akubona bonke vele abantu abazoyithanda but wena uma mhlambe kulezo yalo ulalela okuhle kukhona ngelinye ilanga oyokuzuza yabo elokho engingakusho. Sisiganaganda ngicela ukubuza ukuthi sisi into enginotisile ukuthi sometimes wona motivate abantu noma ukhuluma nabantu abantu banokuthatha amazwi osuke akhulumile bawo-interprete ngendlela yabo noma bawakhulume ngendlela esuke befuna ukuhlosa impi noma mhlambe befuna ukudiscourage wena noma mhlambe besuke belisana nawe so ngicela ukubuza ukuthi kuzinto ezikanjalo how to handle those situations. Mina ngiphendulane nje kuphendula nje ngento elula ngendlela elula naphendulane ngenkunzi sonke umuntu ufisa ukuyibonisa ukuthi angangishaya noma mhlamba angangiwisa noma mhlamba angangcolisa igama lami ngokuthatha izinkulumo ezithile ngisuke ngikhuluma nezingane okokuqala nje izingane ezisuke zingizwa kahle kamhlophe ukuthi ngikhuluma ngani wonke umuntu osuke sembuthweni usuke ngizwa ukuthi ngikhuluma ngani usuke azi ukuthi ngimkhuza kwini bese kuqhamuka umuntu nje eceleni ngaphandle efisa ukuzokhumbuza ibharundi lami sengilifuthe kangaka afuna wazi lo muntu ukuthi ngiyinkunzi ngeke ngenze lutho mina ebuntombini ngiyoya mase ngifuna
konke kokwenzeka ngontombi bami kuyobe kuwukuthi bese ngihlosile nje kuyobe kungasiwa amagama abantu so ngisazoqhubeka nje ngiyitshela iy'ngane indlela mina engenze ngayo ukuze ngiyiphathe kahle ngifike kuleli zinga sengifike kulona abantu bahlezi bekhuluma mphendulani ngeke ngize ngibatshele ukuthi abakhulume ngayiphi indlela bokhuluma ngayo indlela bafuna ukukhuluma ngayo imina okumele ngiyitshele ukuthi yini nani engiyinakayo yini nani engingayinaki finish. Sisters, ususimemile abantu sebesitholile isimemo so ufuna ukuthini kulabantu laba abahalela kuze emcimbini wakho abanganawo ama details ukuthi bawathola kuphi ama details aphelele ngomcimbi wakho? Okay, umcimbi usemondlo emadwaleni. Uma nje kuwukuthi inkosami ungasenquthu uyazi ukuthi imadwala nje yodwa bafethu akukho engakuchaza emadwaleni ngomhla ka17 October emadwaleni kwesemfeze eminyama ngeke ngize ngilokhu ngichaza into eyiningi ngase sitole Rofville. Okay guys, ngicela siphelele khona ukuyigcina into ebaluleke kakhulu. Ngathi niyazi usisikanakana ka preach into angayenzi. Usisinqola ka preach into angayenzi. Abantu abahamba nabo bangofakazi beyiyalo zabo zasisikanakana uyasebenza. Thank you guys. Ngiyabonga. Lalelani Nkosami ake niqashe uphendulane ezonibuze uyabuzana uphendulane ezonishutha futhi uyashuthana uphendulane ukushutha ngisho usukhwehlela kana sikhathi mqasheni matshitshi lo mfana uyenza yonke into esiyifunayo siyamatshitshi sinesidina thina sishutha kuzokushona ilanga kodwa uyashutha unenhliziyo nje evulekile akadini yena cameraman okufanele simsebenzise ke lo bafana ake niqasheni lo bhuti. Hayi. Ngiyabonga sisters ngiyabonga. Danko, thank you. Ngizwile.